ole tunlaya kan rong bol tu jinga langsar tak pakhat pu James lalram liana kho pakhata achet dan chungchanga thil du omlo tak tun tho tran ni nili October sang ni som ni pakhat khan riat chu ania ti chuan pu James ate hi ninga thole ni a khan aizol lama anron chuka ti chuan achet dan awang hian Darlon police station a FIR thelu ania ti chuan an ni hian Darlon police station hian anon bo zuya amar chu an ni hi aizol lama lo chuk to an ni awangin Child Right Commission hian aizol police station te a hriat tir nuwa rang takin aizol police station te hi an che nga la ti chuan atu niruk a khan pujim sahi police ten an lata ni ti chuan Darlon police station lampo hian ron thleng thave nga la thei angin le an thei top cho in an buai pui nga la case tuna hian section 6 POCSO kan timaya Prevention of Children from Sexual Offences Act section parukna angin tuna hian athu buai hi zialu ania helai hi POCSO section 6 hi kan thriat chian le zual nan chuan hei hi asap tong chuan punishment for aggravated penetrative sexual assault ti ania ti chuan kursual na lama khoi oi tak mai ti te point mi zo tong chuan soita ila chu a shrem na chu kum som ai tlem lo rit takatang tur le emo dam chung emo shrem thei tuna hian a or mek case of mek ti na ni chu hemi konga hian ti chuan pu James chu tuna hian thiam lo changal ani lova judicial custody a tuna hian a meka hemi konga hian kan police te fakan phuem ema anti turan tia an chengal fata engma timuang khotlai lovin aizol police station le Darlon police station a kan officer te le athok tu te zong zong an chea commission point an chunga lom thu kan soi tak mewa tin chuba ka chuan district child protection unit abikin aizol mi te an che tha ema a victim timaila atuar tu no pang tuam hlom konga hian thanem ngai takin anti ati chuan tuna hianin no panga po hi mun hima anni hian anda a tuna chuan thamuang takin no pang po hi mun hima aw me kani ti chuan Child Right Commission chuan atuar tu no pang hi angai event perle anun ji klok taka nakin zelatan ahman le zel theina tan malak na enjui hi atumber pakhat ania headline hian kan soidu chu JJ Act Juvenile Justice Care and Protection of Children Act kan timaya section somsari palina chuan tupo atuar tu no pang hetiang chi tuar tu no pang lo mi ina an thriat zui theina tura social media te mo thalak te mo lo vor dar hi dani na ngai serious maya chu JJX section somsari palina ina tarlan dan pe chuan tharuk chung lung in ta ni mo cheng noi hi choi mo apani po khem the ni tuna hian mainstream media te an fak om maya tuna kan mainstream media le media kan nei mek te an fak om maya chanchin bu lam le television lama mainstream media te an fel fai ema no pang chungchang disclose chungchang a po a om to kan thria a amaro chu ti lai chuan new media te hemi konga anin ven angai hle maya tuna po hian atuar tu no pang thriat mai theina tur vor dar an om ni in commission chuan thria hei commission chuan chui zuianga atul ani chuan dan angin heng hetiang ti tu te hi asamonanga JJX section somsari palina ang hian an ma ni po hi cheng noi ni choi tharuk lung in tan heng thleng te po case an or theni ti hi lo hria sela tu te po in atuar tu no pang hi engwangin nge an ma ni identity an ma ni hriat theina tura ta na
phô chua hi apoi em na kan ti chuan nakin zelatan no pangkha chu chuan a pong sual to sin thế mana chumi khoi to kha di mo ti chuan an nun hi a chezo fekana kina engma poisak lo da ten tlak zuya an nun zong zong a niama chu wang chuan no pang nun na lak luk hialin dan hian angai poimwa chu wang chuan no pang chungchanga hriat thei tur le chui zon thei tur ang hrim an chan chin lo ti chua hi dan kalani ti Mizoram mi puite poina kan hriat thara poimo emin ka hria ti chuan a top bera chuan ko hrana hian revival crusade le camping te kan la nei chozel tura te po ngai ta ila hetiang huna hian kan tlei rol le rol thar te hi rongbol tu team abikin hei counselor te laka te an vulnerable tila an bel ke olzok an han ningal le pang thina pathian thu ne na rongbol tu te hi tlei rol te hian an lo mel thangal viau fo mai ni chu wang chuan nakin zela ko sang committee te poina ngai tu na kan se na ta na ka ngen du chu hetiang camping le crusade te kan buat sai le don huna chuan no pang te himna ngai tu committee te po hi hetiang ang kan ti do na piang hian din zel theila adu ngotam ti chuan atop nan chuan voin a hian he thil thleng kan sa khuan ne na in hai tak chunga hetiang anga kurchol na lam hoi a pu theya hetiang ang case lo om hi commission chuan poetia thei to pin a chui zui do na thei to pin ma kan la zelanga commission chuan enroll atul na pianga enrollin atuam dam na konga te atuar tu tuam dam na konga te sem ngai sem tur ri na konga te hian commission in thei top kan chu zel do na ni ti kha chanchin bumi te ma kan soi du ni kalome